Nigena Clement Dirudan yamaze gusinyira Al Hilal kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda. Abakunzi ba APR, abakunzi b'umupira mu Rwanda ndetse na Sudani, Nigena Clement umukinnyi wa APR, umudefanseri wa mbere mu Rwanda, yamaze gusinyira Al Hilal kuri miliyoni 250. Iyi ni transferi yari imaze igihe iri kuvugwa, mu mezi 2 cyangwa 2 n'igice ashize. Ni transferi yavuzwe cyane mu Rwanda, ariko birangira transferi itabaye. Ubundi muri transferi ko zigenda, iyo umukinnyi asigaje amezi 6 ngo amasezerano yarangire, yemewe kuvugana n'indi ekipe ashaka. Rero guhera mu kwa mbere Nigena Clement amasezerano ye azarangira mu kwa 6. Guhera mu kwa mbere Al Hilal yatangiye kumuganiriza biciye kuri bagira umugisha, biciye ku batoza bayo, abandi bakinnyi batandukanye, abayikora scouting batangiye kuganiriza Nigena Clement, kuko iri Al Hilal gukina mu Rwanda. Urabizi ni ikipe ikinira mu Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda, kuri Stade Amahoro, ikipe ikina za Champions League, ikipe ejo bundi yaviremo muri kimwe cya kane, ni ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Rero ekipe ashatse kwisanisha n'abanyarwanda, muri board baravuga ati dushaka umukinnyi w'umunyarwanda ukomeye uzajya utuma abanyarwanda barushaho kutwiyumvamo, dukinisha umukinnyi wabo ku buryo bazajya baza ku kibuga harimo umunyarwanda. Nibwo ekipe yose yahurije kuri Nigena Clement, imikinire y'amatakre, uburyo akura baro, uburyo ari umuhanga, bose bamuhurizaho. Mu kubigeza kuri APR abajenerali baravuga ati wapi, uyu ni umukinnyi wacu, tugomba kumwongera amasezerano, natwe turi ekipe ikomeye, dushaka kujya mu matsinda Champions League, dushaka kugera kure mu Nyafurika, dufite amaporoje atandukanye, uyu mukinnyi tuzamwongerera. Nigena Clement ngo havuga ibihuha yuko yahaye tangiye guhabwa miliyoni, APR kumupropoza ni miliyoni 7 z'umushahara ku kwezi, barimo baramupropoza recruitment ya miliyoni 150, n'ibintu byinshi bitandukanye. Nigena Clement aravuga ati amasezerano azarangira mu kwa 6, mureke. APR aramubwira ati turakwingize tubabarire, dore champion igeze habi, turi gukubitwa buri munsi, ama ekipe hano mu Rwanda banareye imeze nabi, icyo gihe polisi yarimo ameneye nabi, igenda bakubita umusubirizo. Nigena Clement yemera kurangiza shampiyona, akari n'abatwaye igikombe cy'abatagitwara, ariko mu mutima wa Clement nta kugumana na APR byari birimo. Ariko ubu ngubu deal igeze kure nka 99% iri done. Clement yamaze gusinya ibihumbi 250 cyangwa se miliyoni 250 z'amanyarwanda za recruitment muri Al Hilal. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane ku butaka bw'u Rwanda, ni umukinnyi wabaye MVP wa shampiyona y'u Rwanda. Kuba MVP wa shampiyona uri umudefanseri ni ibintu bikomeye cyane, yaba shampiyona yoroshye, yaba shampiyona ikomeye. Kuba MVP wa shampiyona kiba ari ikintu cyiza cyane. Ese wowe urabona Clement kujya muri Al Hilal ari byo byiza? Ese kuguma muri APR nibyo byiza, dore ko batabishaka ko agenda? Ese ko bari kuzamura urwego? Nigena Clement urabona ari iki cy'ingenzi yakora kujya muri Al Hilal ndetse no kujya muri no kuguma muri APR? Ni umukinnyi uri ku rwego rwiza, sofa arashaka nayo gutera imbere, ashaka kuzamuka, ashaka kujya kurara amafaranga y'Abanyasudani, ashaka kujya mu ikipe ikomeye igera kure muri Champions League. Ejo bundi Al Hilal yavuye mu matsinda, mwese murabizi, kimwe cya kane. Ni ekipe ikomeye cyane, ifite abakinnyi bakomeye, ngira ngo murabizi ibyo gukora za APR na za Rayon hano mu Rwanda. Ni ifarashi yiruka yonyine hano mu Rwanda, ifite imikinnyi y'ibirarane, ikacyari iyoboye urutonde rwa shampiyona. Nk'abanyarwanda twese, bamwe na bamwe, twese baba sportif,
twakishimira upgrade ku mukinnyi wese w'umunyarwanda, si Al Hilal gusa, niyo Mamelodi, niyo zaba za Kaizer Chiefs, niyo zaba za Arahiri, twakishimira kubona umunyarwanda wese akora upgrade, akava muri APR, akava muri Kiyovu, akava muri AS Kigali, akava muri Polisi, akajya mu makipe akomeye, kuko bigira n'ingaruka nziza ku Mavubi yacu y'u Rwanda, bigira ingaruka nziza ku Mavubi yacu y'u Rwanda. Reka twifurize nige na Clement amahirwe masa, nayo nkusaba gukora subscribe hano ku Runigiti, kandi dukunda dukurikirana amakuru ya siporo hano 5 kuri 5. Ciao ciao.